Chielo jalup jatend piny Kithure Kindiki kod kweth mare manotimo limbe kaunti ma Machakos olombo jopiny mondo kik chik itgi e weche mag kweth maketo piny owacho tesre motenegi kod mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Limbe mar Kindiki Machakos en mar siro dongruok mar joma mine kod rawere e yore mopogore opogore. Kaka Judith Omondi lero kopogore kod moko kuom jotelo e kaunti ma Machakos kamoriwo seneta, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah bende nochopo e romono. E kar chung' od bura ma Masinga, kaunti ma Machakos, jotelo masiro sirikand Kenya Kwanza ka otelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ochopo mar chiwo sir mar dongruok ne joma mine kod rowere ka wang'ni thumo wuok yare siasa mag kasinde nyaka e siasa magoche. Jotelo ma oteno Kithure Kindiki ne uwuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mtu ya kuota tama ameenda pale Makueni akaanza kusema kana kwamba ati sisi Wakamba na watu wa Mount Kenya ni cousins. Sasa Mount Kenya na Wakamba wamekuwa cousins saa ngapi? Wakamba tupewe heshima. Nimwambie sisi na watu wa Mount Kenya sisi ni in-laws. Hata mimi nashangaa mjamaa mzima wewe unatembea ukisema ati rais ni one term. Wewe si hata wewe uangalia wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini? Sasa wewe ulikuwa quarter term na unaongelelea wengine. Na nyinyi wacha niwaambie watu wa Masinga, mtu akisema ati Ruto ni one term, wewe usijali, ongeza tu more. Akisema one term, unasema one more term. Ka Kithure Kindiki to sayo ma okalo kweth maketo sirikand Kenya Kwanza tesre ma okoni osebedo ka wuondo jo Kenya kendo nyayo mana lwenje maka kod kacha. Watu wanatembea huko wamejaa kiburi, wanatangaza sijui nani atakuwa rais, nani hatakuwa rais, nani atafanya zitamu gani. Mimi nacheka tu naangalia nasema sasa hii ni nini? Kuna mtu anajua mambo ya 2027? Si viongozi jamani wafanye kazi ile iko sahihi? Si mambo ya 2027 ni ya Mungu? Halafu una watu huko sijui nini. Sasa nani alisema si lazima mtu afanye tamu 20? Nani alisema hivyo? Kiongozi ukipatiwa hata kuongoza siku moja, fanyia wananchi kazi. Hiyo mambo ingine wachia Mungu. Okoni jo Kenya biro timo yiero makare kasa mari yiero chopo kasa ni to okoni winjo tich dhi nyime kendo dongruok omi jo piny maonge ywarok kata matin. Siasa ya Kenya sio siasa ingine inafanywa nchi zingine sitaki kutaja. Ni ngumu kwa sababu wananchi wamechanuka, mahitaji ni mengi. Ile maneno inahitajika kazi kubwa na kazi ngumu. Sio kazi ya watu wavivu, watu ovyo, watu ya ukabila hapo na watu wa kulalalala na kungojea wasifiwe wapigwe makofi ati kwa sababu ni watu ya kubwa. Hii inataka bidii. Watu jui wanatuonanga tuko kwa TV. Wako na madharau mingi, madharau. Wacha wakati ya kampeni ifike, tutawamalizia asubuhi na mapema. Ikinde limbeni jalup jatend piny nyelo sirikand Kenya Kwanza otimo singo mar tieko nderni mamoko, chwalo lai mar sitima e nengo mar bilion 1.4 kaachiel gi gero chirni mamoko 15 kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV.